Мен ынығымнан депутат боларға тілесіңмі? Деп сұрадым. Тілеймін де, алайса татар тілін үйрен. Я спросил у внучки: хочешь стать депутатом? Хочу, говорит. Тогда учи татарский. Kızım, sen Tatarça bilesin mi? Bilmiyorsun mu sen Tatarça? Tatarça söyleyebilesin mi kızım? Брям дуати. Бубабай, без капитан, бабай. A Rusça bilesin mi? Ну что, Син, конечно же. Biliyorsun mu? Hadi söyle Rusça. Hadi söyle. Предупреждаю, я бью только 2 раза. Один раз лоб, другой раз по грушке клоба. Aferin. Subhanallah kustimesin.